Cosa dalla confortare anche io? Io non so come io non marrano fu cacao e non continuo a camminare per il gormai non so io sa che non Io me la sia ah boh e io veni a lei mi fai un canale che non c'è niente no va bene no va bene non ha lei non giochi connessione diretta scusate si non comprano mi trovano ad andare a ai cucchi tanti ma yaro tanti alla svolata la forma con diretto non mi non so che è. Ora io ti mando tutti qua. Quando ti mando io c'est tout juste. C'est tout juste. Alors si tu dis alors il est non Voilà, non, c'est tout juste. Ono mi hande mi darti dum o. Si tay har ko continuer ni har be sere sere. On va faire des passes de 10 sere. Sin har accélérer sere. attention. Cool, bon. Ah, ok.
fuɗoto Vous pouvez commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawa yettude Allah subhanahu wa ta'ala on duwano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo lawol maɓɓe mi salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna haray hande kadi en fottiɗo e o programme meɗen wowɗo waɗay ɗo kala dimanche je ɗen fo à partir de kalansara on salmina ɗon haray leer pari haray e ley konngol radio lawol kisal on inchallah yo Allah hisin en ene wonɓe wolde ɓen e wonɓe heɗade ɓen e kala wonɓe kippude ɓe ɗo ɓen kaɓe kippiri o e leydi ndin ila yawmil qiyama haray inchallahu en yewtuno yontere hande ko honno mbileɓe ɓen ɓe honɗum e honɗum ɓe wawata waɗugol ha si tawi noon ɗum ɗo wawande saabu ko jaabinani ɓe ko ɓe faalako hande en yewtay ɗo haray toɓɓe ɗiɗi inchallahu haray en ala e juutinde haray toɓɓere aranere nden ko yewteten ko anwa'u sihiri none mbile on ko honno e honno mbileɓe ɓen ɓe woodiri si ɗum ɗon kadi feƴƴi kadi yewtoyen kadi inchallahu toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko honno mbileɓe ɓen e jinnaji ɗin ɗi wawata gollitirde ko laawi honɗi woni ko mbileɓe ɓen rewrata fi kamɓe e jinnaji ɗin yoɗi waw gollidude ko honno woni fottal ngal hakkudeji maɓɓe fi gollidal ngal hakkudeji maɓɓe haray ko ɗen toɓɓe ɗiɗi wonɗe yewde ɗo inchallahu haray ko juuti o haray e nder 20 minutes ɗen inna wa billahi tawfiq miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala ga fuɗɗore ɗo taw yo Allah waɗu min wonɗo yewde on hara ko fi Allah mi woni e yewtirde onon heeɗiɓe kadi kala ka wawɗon heɗade aduna on hara ko fi Allah woni ko wonɗon heɗirde mi toro Allah kadi kala nawonɗo sifa nde nawnare ɗo ko Allah jogui lekki yo Allah on dikkinmo kala mo heɓari sifa ɗum ɗo kadi yo Allah on dandumo nawnugol haray sifa ɗum ɗo haray o ceernojo wiyeteɗo Arrazi rahimahullah oɗo ini wo none mbile on no yehi ha noneji jeetati kanko ko non woni ko o yiiri no woodi woɓɓe gonton yiwɓe wiyeteɗo Arraghib on no himo inni o ko noneji ɗiɗi no woodi woɓɓe goo kadi yiwɓe ɓuri ɗum ɗo e ɗuɗugol none mbileyagal ngal no woodi noon mbileɓe goo ko ɓente ko sahru alkaldaniyin ɓe mbileɓe ɗo kamɓe ko koode ɗen woni ko ɓe gollidata ko homɓe woni ɓeɗo woko allazina kanu ya'buduna alkawakibu sab'a ko ɓen rewaynoɓe koodeji ɗen jeeɗiɗi ko ɓen wiyete ɓeɗo kay ko façon mbileyagal ɗo kala gollitirɗo kañum e koode ɗen yo andu haray o yaltiga dina ɗum ɗon no wawa wonde saabu ko waɗimo kefeero none façon ndure on ɗiɗaɓo on ko sihru ashabul awham alladina yamshuna alal juza no wotton none ndureɓe goo kadi hollayɓe yimɓe ɓen wondema kamɓe hiɓe wawi yahugol e hoore leggal maɗum hiɓe wawi weƴƴitugol guri e hoore ndiyan ɓe jooɗo ɗon hara ɓe ɓuuɓari guri ngin ɓuuɓari ɗum ɗo kadi koye none ndure yagal ɗum ɗo kadi ko yaltinta e l'islam kala mo yiwɗon hino waɗa sifa ɗum ɗo ande ko golle mbile yagal noon tammun ɗum no woodi ko wiyete toon sihrul isti'ana ndure yagal hara ko fi wallitorgol onti wallitora hon ɗum bil arwahil ardiyati wa humul jinnu mu'minuna wa kuffaru wa humu shayatin gollitayɓe kadi e jinnaji ɗin nen ko shayatin ji ɗin
e nder jinna on noon hino toon gomɗinɗi, hino toon kadi heferaji ɗin ko ɗi woni cheytaneji ɗin. ɓeeɗo kadi haray ko ɓe wallidora e majji ɗi landoɓe goɗɗum ɗi timmina, kañi kay ɗi landoma goɗɗum timmina. ko ɗo woni none naya ɓon e none ndure on. none jowa ɓon wo ko sihirol amalul ajiba, wo ko beleyagal hara ko waɗugol golleji hawniɗi, wo kaweseji hawniɗi, wo ɗum ɗo kadi wano ko goɗɗo watta ingénieur, ko wawi waɗugol goɗɗo mo janga fi ingénieur yagal few o waɗa sifa wanowa ɗum ɗon. wano joni ordinateur ni joni hara on no détacha few, neɗɗo mo anda fi mum fu o ƴetta ɗum ɗo o monta, hara na janguɗo fi muɗum, haray ɗum ɗo no yaari ka wiyete on ka dure yagal, haray ko kanko e cheytanuji ɗi woni e gollidude, haray hina gandal makko. no wodno woɓɓe hara ko janguɓe humpiti fi muɗum, ɗum ɗon ko feere jum. hino toon kadi jeega ɓunndu ko ɓeynta sihru al isti'anatu bi khawasil ardiyati, e ayi ko ɗum woni fil at'ima. no wodi toon kadi façon dureɓe ɓen ko ɓe gollitirta kanka ka ñameteji e ka lekkele. haray kala ko ɓe watta on fi kon koye lekkele ɗen ma e ñameteji ɗin fi. haray hande kadi nden nawnar ɗon noon nde yaha nde jooɗo yo hande kay noon ka nder reedu, sine jooɗi haray ka nder reedu o yaha labtade o visite yoɓe ronka yiwde hay hunde, o waɗa examen ji ɗin ɓe ronka yiwgol hay e hunde. ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo façon o, ɗum ɗo woni ko o bilɗora. ɗum wotton ko ɓenta sihiru at-ta'liq, ko wiyete ɗum noon kadi ko wondema durejo on o nodditoto wondema kanko himo andi inde Allah ɓurde e mawnude nden. o inna himo andi inde Allah ɓurde e mawnude nden, haray oɗo kadi woni mbilejo. kala nodditiɗo ɗum ɗo haray woni ndure, haray noon mo woni ndure o maayi o tubari, haray o maayi ko kefero. sakkita ɓum ɗum ko sihiru ko ɓe innata kon bi sa'i bin namima. no woni toon façon ndure yagal no ɓe bilɗorta goɗɗo, hara kan kadi golle makko ɗe wo ko eggingol haala, itta e ɓeeɗo naɓa e ɓeeɗo, itta e ɓeeɗo naɓa e ɓeeɗo, hara ko waddidirgol hara yimɓe ɓen. haray ɗum ɗo kadi goɗɗum hara ko waɗaɗo e muɗum, goɗɗum kadi hara hina waɗaɗo e muɗum, haray fo e muɗum haray hino harmi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki wo haray tigi tigi on la yadkhulul jannat nammamu, natata aljanna on neɗɗo waddidirayɗo yimɓe. ko ɗi noneji ɗo jeetati woni ko wiyete none dureyagal, none dure on. joni noon toɓɓere meɗen ɗiɗaɓere nden wo kayfa yahduru ma ɗum yahdiru sahiru jinniyan, ko honno durejo o wawata jokkodirde kanko e jinnaru. ko honno ɓe wawata waɗirgo rélexion ji ɗin ɓe jokkodira, ko laawol hongol durejo o rewrata fiyo waw hewtoygol ka jinnar num. jinnar num kadi ko honno gerdata fiyo hewtu wawgol hewtugol ka durejo on fi ha ɓe wawa gollidugol. haray laawi ɗin ɗon kadi hiɗi yehi laawi jeetati ɓurɗi e lollude ɗin. no woodi laawol golnugol ɓe nder tariqatul aqsam. ngon laawol ɗo wo haray durejo on ko honɗum o watta ko yo naatu e nder chambre hara ko niɓɓituɗo. so naati ka nder chambre ton o huɓɓa yiite, so huɓɓi yiite ngen o ƴetta noon suurayi haray o ukka ka yiite ton, hara no niɓɓiti kadi hara ɗum ɗo hino ukkade moƴƴa. ɗum ɗo noon haray ko jinnar ndun innimo yo waɗir ni. ndemo ndendu innimo no yo waɗir ɗum ɗo haray ko sabu ɗi piiji ɗo. go'o haray ko sendidirgol hakkunde weldunoɓe, ɗiɗaɓum ɗum kadi ko liɓugol ngaygu e konnagu hakkunde yimɓe ɗiɗo yiɗidirnoɓe, ma ɗum kadi hara ko contraire on, yimɓe ɗiɗo añidirnoɓe ɓe guere hande kadi ɓe weldita hara na hoore ko ɓe yiɗi. no tawa kay ko ɓe waɗirno aqdu rajulu an zawjatihi, jogagol gorko on hara o wawata yottade e sonnajo makko on. ɗum ɗo kadi hiɗi waɗa ɗum ɗo siɗi naati noon ka nder samour niɓɓituɗo ton hande kadi ɗi jangi noon ko wiyete ko piɓi majji ɗon, katime majji on ton hande kadi ɗum ɗo no wawonde saabu ko nangi oɗo. si ɓe falama joni sendidirgol hakkude yimɓe ko ngol lawol ɗo ɓe rewrata, si ɓe falama kadi waɗugol konnagu hakkude yimɓe ko ngol lawol ɗo ɓe rewrata, si ɓe falama kadi hara ko giggol forsagol haray ko ngol lawol ɗo kadi woni ko ɓe rewrata, haray fi oɗa yiɗo oɗa hayso yiɗano. no tawa e muɗum kadi fi jogagol gorko on, hara gorko on joni ko wiyeten kon joni jogagol tuuba makko man, warugol tuuba man joni hara wata yottade e sonnajo makko on, ko ngol lawol ɗo kadi woni ko bile ɓen ɓe rewrata kadi ɓe janga non e hoore ɗum ɗo ko wiyete kon coraji maɓɓe ɗin coraji ɗon ɓe janga ɗum ɗo cheytanuji ɗin. sa waɗi ɗum ɗo hara cheytanuru non kayru kandi waɗanama ko falaɗa kon. ɗum ɗo woni lawol aranol ngol. lawol ɗiɗaɓalngol e lawol no durejo on wawata hewtiroyde jinnar nu wo ko tariqatu zabu, ko lawol hirsugol ngol. hirsugol ngol ɗo noon ko ɓeyni wo ko yohderu sahiru, ko durejo on o addoya e ta'iran, o addoya sondu, sina sondu aw hayawanam ma kullum
ma ɗum aw dajajata ma waddoya gertogal aw hamamata ma waddoya sondu. Ndu sondu ɗo noon siko sondu siko dammol kala ko addi kon fi hirsugol ngol siko nagge haray kono jinnaru ndu landorimo ko ɗum noon o addoyta. Si jinnaru ndu landike mo gertogal o addoya gertogal, si ndu landike mo dammol ko dammol, si ndu landike mo nagge ko nagge, siko sondu o inni ko sondu, kala ko ndu inni ya hirsu haray ko ɗum ɗo hirsa. Ko ɓuri hewde kon noon siko jinnaru ndu landi jinnaru ndun inna hande kadi haray ko couleur ɓale on none ɓaleji on haray ko ɗum ɗon jinnaji ɗin ɓuri e yiɗude. ɗiɗaɓum ɗum kadi jinnaru ndun inna naya janto inde Allah nde hiɗa hirsugol ngol few, naya inno bisimillah. So wosa gayni ɗum ɗon kadi wonde jinnaru ndun inna ya ƴettu ƴiƴan ɗan hande kadi wuja e ɓandu nawnuɗo on. Maɗum sa gayni wujude ɗon ƴetta kadi wonde ƴiƴan nan ko ƴetteteɗa yare, maɗum ƴetta tew on kadi ha gayna bugoyoɗamo ka nder koloyji. Ko ɗum kadi ko ɓuri hewde koloyro tawata ndu jasanoma ndu alaka e gollitirede haray ko ɓuri moƴƴugol ko uddugol ndu. Sina ɗum jinnaji ɗin siɗi yamiri karama ko batini ɓen e dureɓen ɓe hirsi goɗɗum ko tun woni koɓe bugoyto. Maɗum suudu si ndu yeehi ha kay tawi ndu hoƴiraka few hara hay goto ala ton kadi jinnaji ɗin koye ɗin nokkeli woni ko hoɗata. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi ɗinna noon yondigi liɓoy ɗum ɗon nder ton, si liɓoyi ton noon hande kadi haray an on a gayni yaldude ka dina a woni kefeero. On say noon jinnaru ndun ara ndu landnoma ko honɗum falla wolaɗano ko falla miɗo faala fetinde oɗo, miɗo faala lampade oɗo, miɗo faala sendidirde hakkude oɗo e oɗo, ɓayya waɗanidi ko ndu faala kon kayru kan noon on say ndu arnama ko faalaɗa kon. Ko ɗum ɗo woni tariqatu zabh, lawol hara ko ya hirsa jinnaji ɗin. Joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki man zaba la'ana Allahu man zabaha li ghayri llah, Allahu on huuɗi kala on hirsoɗo hara hinawo fi Allah woni ko hirsani. Lawol tammol ngol kadi ka jinnaji ɗin wawata yettodirde ɗon kañum e dureɓe ma dureɓe e jinnaji ɗin woko tariqatu as-sufliya, ko lawol hara ko ley woko ngol lawol ɗo noon wo ɓuuri e lollude e laawi ɗin fuu, ko kangol kadi ɓuuri mawnude keferankaku, ko kangol kadi ɓuuri sattude yeddugol Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko fi hon ɗum waɗi ɗum ko ngol ɗo ɓuuri lollude, kangol ɓuura andede, ko kangol kadi ɓuuri wonde sattude e murtugol yeddugol Allah, ko fi hon ɗum kangol kadi ɓuuri mawde e geddi ɗin fop. Fi hon ɗum jinnar ɗum ko ndu inna e ma ɗo ko ya ƴettu qur'anaji ɗen ɗiɗi timmuɗe tis haɓɓaɗe ka ley teppe ma. Sa haɓɓiɗe ka ley teppe ma ko kanje woni wande place hande kadi paɗe maɗen, ƴetta ɗum ɗo naati do ya e ɗe qur'anaji ɗo hande kadi ka nder hurgo. Sa naati noon ka nder hurgo ton on say noon jinnar ɗum adda hande kadi piɓɓi no jonnama hande kadi ton katime ko jangata kon ka nder hurgo. Ko ɗum on nanay woɓɓe hiɓe naati e nder hurgo hara hiɓe janga ton, hara no niɓɓiti ton, haray ko ɓuri kon kamɓe e jinna woni e gollidude. Si ɗum ɗon sarti on noon fiyo a waɗu ɗum ɗo jinnar non ndu jaabinanama an kadi ko faalaɗa kon, sarti on taw ko be waɗa bakkatuji ɓurɗi e mawnude ɗinɗa ɗi Allah ɓuri haƴude ɗin fuu, ɗi o ɓuri añude ɗin fuu ko be waɗa ɗin. Wano honɗum ka itiyanil maharim, kala ko harmi haray hande kadi a waɗay, kala ko dagi a waɗata. Ɗiɗaɓum ɗum kadi ko wiyete ko liwat, ndi innayma kadi ya yiidu gorko e gorko be yiida an e gorko kadi hay say ko ya yuɓumo kadi fiyo ndu jaabinane. Ma tammun ɗum ma ko be waɗa zina hara ko forcé kadi, ma tammun ɗum ko be yenna diina kan kadi, yenna diinaji ɗin fop. Sa waɗi ɗum ɗo on say noon seytanir ɗum haray hande kadi ndu weltike. Si ndu weltike ɗon hande kadi kala ko inɗa yo ndi waɗane kaarijo, ndi wawate waɗande kaarijo. Ɗum ɗo woni laawol tammol ngol e laawi ko tawata ndure ɓen ɓe wawa yettude gollidude e jinnaji ɗin. Laawol nayaɓol ngol woko tariqun najasa, ko laawol soɓe. Laawol soɓe on ɗo noon ko honɗum woko yo ndurejo o windu suratuwol gotol e alqur'ana, o ƴetta simore wotere e simoje qur'ana ɗen o windira ɗum ɗon. Hara ko honɗum o windirta wo hara ko fiila yeeru sonnajo, ko sonnajo fiili kon ko ɗum ɗo woni ko o ƴettata o windira. So heɓari fiila yeeru ɗum o windira hande kadi bawle, si heɓari ɗum ɗon fo o windira kala ko ɓuuri e soɓude kon ko ɗum ɗo o windirta simore qur'anare nden. O yihoti noon o janga kadi hande kan noon katime sirkuɗen kadi o janga e hoore ɗum ɗo. On say noon jinnaru ndun aramo, si ndu arimo hande kadi ndu landoma noon ko honɗum faalaɗa inna ko ɗum ɗo woni ko faala, ndu waɗanama noon on say ko faalɗa kon. Nde ndu waɗanama noon ko faalɗa kon haray an kan noon a yaltika nder dina l'islam. Si ngol laawol ɗon feƴƴi koko ɓeynta kon tariqatu at-tankis, c'est-à-dire ko ɓolɗingol, ko waylitugol. Ngol laawol ɗo noon ko honɗum jinnar num innay ma woko ya ƴettu qur'anare nde windirare noon hara ko contraire on, fuɗɗora ka naasiga ƴawra, ma ɗum ƴetto ya honno hurufuji ɗe ko ɓenta les nombre impair
hara ko ɗin ɗon wonɗa windude ƴewra yara dow fuɗɗora nasi yara ha bagarati sa gayri ɗum ɗo noon on sendu jonnama kadi hande kadi coraji piɓi ko jangata kon janga ɗum ɗo hande kadi wutta on say noon du lannoma ko honɗum faalaɗa on say noon waɗa ko falɗa ko joni noon ɗi laawi ɗo fop e heeɓi taw laawi nayyi laawi joɓol ngol ni kala ngol waɗɗa e muɗum ɗo hara yaltika dina l'islam. laawol jeegaɓol ngol ka ndurejo wata yidde jinnar ɗum ɗiɓe gollida wo ko tariqatu tanjim o tanjim ɗo wo haray ko ka bange koode ɗum ɗo haray ko honno gerdata koyo ndurejo on accu ha jemma si woni ha koode ɗen yalti e nder koode yaltuɗe ɗen hande kadi haray jinnar ndu sappanomo inna ko hoodere kaarire wo sa yi nden ɗon noon on say ndurejo on o immo hara himo yewtidde e hoodere nden hara jinnar no jonnimo kadi ko wawata jangude o janga ɗum ɗon kadi hara mo sappade hoodere nden o sappo ɗum ɗo so waɗi ɗum ɗon noon haray o yeddi Allah so yeddi Allah hande kadi ha gasi on say noon jinnar ndu lannoma hande kadi ko honɗum o faala o innama ko ɗum ɗo o faala jinnar noon waɗanama hande kadi ko faalaɗa ko. si ɗum ɗon feƴƴi laawol jeeɗɗaɓo gon ko tariqatul kaf o tari kaffu ɗo ko newre haray ɗum ɗo no hulɓini moƴƴa moƴƴa ɓeyni ɗo ko honɗum wonta yahduru sahiru sabiyan ko mbilejo on o aray paykun kun hara ko paykun tosukun kadi hara paykun kun kadi kun helli faka taw si kun hewti noon ko sarti on noon fiyo kun wawa hewde paykun kun ko tawi hara paykun kun wonda e salligi ko ɗum haray miɗo wasiyo en fo meɗen neɗɗo yo eto toujours o wonda e salligi fodde hiɗa wondi e salligi andu bomɓe ɓe wawatama hewtude fodde hiɗa wondi e salligi anga cheytani haray o battodirta hande kadi si ɓe ari noon paykun tosukun kun hande kadi paykun kun helli faka kun hara kun alda e salligi hande kadi on say ndurejo ngo ƴetta jungo makko kon o fonta newre paykun kun jungo ñaamo ngon o fonta jungo ngon ha hara paykun ka kun ɗani ɗon hara no niɓɓiti ka tum beele jemma hoti honnugo watta o desina ka jungo paykun kun ɗon honnugo desinta forme ko wiyeten kon carré nokkel go ɓeni hara ko forme rectangle o winda ɗum ɗon ka jungo paykun kun o so winni ɗon ka jungo paykun kun ton ha o gayni on say noon ndurejo on o ƴetta konko o windi ɗon kadi on nawɗo ɗon honno o windi ka jungo paykun kun ha gayni ka newre nden ɗo ha gasi o ƴetta ɗum ɗon o fofa ɗon o desina ɗum ɗon ha o gayna o ƴetta ɗum ɗon waɗa ka hoore paykun kun so itti ka hoore paykun kun o ƴetta wallina ka ley hoore paykun kun o awrina paykun kun o ƴetta goɗɗum ɗon o buuma hoore paykun kun so o buumi hoore paykun kun ha o gayni o ƴettoya ko teddi hande kadi o sudda paykun kun ka o suddi paykun kun ɗon haray hande kadi paykun kun yi e gisan goɗɗum koko yiɗon kisan o ya landotomi sa ko honɗum o yiyeɗa o inna mi yi kaarijo inna yo noddumo so noddimo ɗon hande kadi a partir ɗon hande kadi paykun kon fuɗɗo heɓgol probléme hande kadi ɗen ƴagol e maƴugol hande kadi hara wata wonugol hande kadi haray tranquille ɗum ɗo fo haray ko honɗum watta ɗum ɗo haray ko kanji woni e wadde ɗum ɗo fi haray tigi tigi on bonnugol avenir paykoye koy kadi haray koye watten hakkille ko ɗum sine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maki haray no wotton du'aji ko paykoye koye woni ko moccirte si paykon kon hewti ka waalo ko a waɗni juuɗe maɗen ha gayna inna aisuka bi kalimatillahi tamma min kulli cheytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma wuttaka jungo ma mowla ɓandu paykon kon fof si kon waalo waɗa ɗum ɗo haray nde laabiji tati si tawi paykon kon hino wawi jangude o jangana hoore makko qul huwa llahu laabi tati qul audu rabbil falaqi laabi tati qul audu rabbin nasi laabi tati o moccito paykon e mocca hoore makko si tawi kadi o wata haray mawɓe makko ɓe waɗanamo ɗum ɗo si tawi noon hara paykon kon hunji ayatal kursi o janga ɗum ɗo ekkita paykon kon kadi yokon jango bismikallahumma amutu wa ahya o janga o du'a ɗo so waalo innon paykon kon kadi yokon salligo kon juula si kon waalo hara ko on salligi ɗo woni kokon waalori ekkita paykun kun kadi hara yoku walor toujours ka sengo ñaamo haka kun ɗani o donc hay so tawi haray ko yiltodiro e joni haray hande kadi hina probléme ko ni haray paykoy koy hana ekkitirede hara en amari moccen paykoy koy ñande be ñande ha ñande koye wawi moccitanade hoore makko ñande go nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam taniraɓe mabɓe ɓen ɗiɗo seydna alhasan e seydna alhusayn ɓe nawnuno ha tigui tigui o mapini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ɓe anda ko honno ɓe wawata wadde on say Allah noli Jibril yo aro lando nelaɗo sallah sallam ko honɗum waɗi ko kanko le ɓuuri humpitade o inni o ko ɓe taniraɓe an ɗo ɗiɗo woni ko nawni on say Jibril tindini ɓe o duwa ɗo honno allahumma za sultanil azim wal mannil gadim wa zal wajhil karim waliyil kalimati tammati waddawatil mustajabati aafi si on di hewti ka aafi ɗo wowla inde paykun kun hikkitoya yeeso ɗon aafi a wowli inde paykun kun ha gayni inna min anfusil jinni wa ayunil ins
ɗum ɗo haray hannde kadi moccira ɗum ɗo paykunkun ɗum ɗon no wawi wonde saabu hannde kadi ko heewi paykunkun mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hiwan en fayɓe memɓe haray toɓɓere sakkitine nden haray e laawi ko tawata kon haray dureɓe e jinnaji ɗin wawa gollidude ko ngol lawol wiyetegol tariqatul athar wo ko lawol haray ko batte ɗum ɗo ko honno on tigi andirta ɗum ɗo sa yeehi ka durejo on o ɗaɓɓiray annawnu ɗo ya addanmo batteji ma ɗin batte ma wano innama joni ya jonnumo miswaru hum ma ɗum wona ya jonnu few haray o falama bilɗadema ma ɗum ya jonnumo kufne ma o ma metelol magol ma disare ma o inna ya jonnumo joni kaftane ma dolokum ma do haraka ka batte ma woni e muɗum koye ɗum ɗo woni ko ɓe nangata yimɓe ɓen ma ɗum ayu shay'in yahmilu raihatahu ma ɗum kala hunde ko tawata batte ma on hino e muɗum foti ko tikkawol foti ko dolokol nder ndehum foti ko slippu hum foti ko miswaru hum foti ko montor foti ko paɗe foti ko dolokke kala ka batte ma woni e muɗum haray ko ɗum ɗo woni landade si ɓe hendike ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo ɓe wawata gerugol on tigui e muɗum ko ɗum haray hino yiɗa ko ɓuura recommandede neɗɗo on fo neɗɗo si tawi tun hewti hande kadi ka okkitira goɗɗum haray hande kadi koyo ƴettu o wuppa ha o laaɓa si laaɓi pos hande kadi o yilto noon on sayi o okkitira si tawi haray o okkitiray haray ko ɗum ɗon ɓuuri e labede si ɓe hendike ɗum ɗo noon ɓe ƴetta noon batte ɗum ɗo on hande kadi on sayi ɓe gerira on ɗo ɗum ɗo gunɗo fof haray ko golle ndure ko ndure ɓen woni ko waɗata ɗum ɗo haray mi torki Allah yo Allah on hiw en e ɓe bone ɓe jinnaji ɗin hiwa en kadi e bone o ndure hiwa en kadi e dendagal bomɓe ɓen fuu mi torki Allah subhanahu wa ta'ala kala nawnuɗo sifa ɗe nawnaje ɗo yo Allah on dikkinmo haray kadi kala mo nawna sifa ɗe ɗo kadi yo Allah on dandumo haray si muyowo muuyi inchallah haray yontere hande ko yewtoyten ko fi honnon ma hiya alamatu yurafu biha sahiru joni noon ko honno mandeji honɗi andirten oɗo ko ndurejo ma ko bilejo ni ɓeɗo ko bonɗo ni haray hino toon mandeji yahayɗi 13 ɗin ɗon mandeji woni ko yewtoyte yontere hande inchallahu yetoɗen jama on kala mo yiiɗa mande hun gotum ɗum ɗon e makko haray ya andu oɗo ko bilejo ni ko ndurejo ni sa yeehi kadi ñawdagol ko makko o landike ma gotum e ɗiɗi yewtoyten ɗo yontere hande haray ta ñawdo e juuɗe makko haray on ko bilejo noon ko ndurejo noon ko ɓe woni ko Allah huuɗi nelaɗo sallallah alih w sallam no maaki wo ijtanibu sabu almubigat woɗɗite piiji jeeɗiɗi halkayɗi ɗin on sa nelaɗo sa sallam maaki ko honɗi woni ɗin ɓe ini honno go on ko ashirku billahi ko sirkangol Allah ɓe wattoy ɗon ko a sihiru e bileyagal ma ɗum qatlu nafsi ittugol wonki haray noon ɓe maaki kadi joddi ñawore ndure e yoya yeeso ga haray ko taƴugol hoore makko nen haray miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o faamin en yo Allah waɗi hara ko fi Allah woni ko yewtira yo Allah nafi julɓe en fuu kala ka ɓe wawi heɗorade inchallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam haray inchallahu haray fi ɗuma ko janngo ka lero haray inchallahu janngo ka radio lawol kisal ɗo kadi haray oustaz Ahmad Ba Bruxelles haray inchallahu ɓe ƴettanayi en haray programme honno woni on programme ɗon haray ko fi sahaba ɓen précisement al khulafa ur rachidun lontiɓe ɓen nayo haray à partir de janngo 16h15 heure Paris haray ko oustad Ahmad Ba woni ko waɗanta e ndey yewtere ɗon haray ɓe fuɗɗoro e Aboubacre ɓe yewta on ɗon haka on ɗon gasi o ɓe ƴettoya Oumar ɓe ƴettoya Ousmane ɓe ƴettoya kadi haray Ali haray ko o leer ɗo kay woni ko waɗoyte haray maximum ko 20 minutes ma 25 minutes ko ɗuuɗi o haray minen tori jama on fof sivugol wawa naftorde kala ko yeeyi ɗon toon kadi e ellaji haray ɓe tori yo rectifi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo Allah wurna en wurna lawol kisal hisinagol kadi hisina kala wonɓe e muɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.